amukela aka ku channel ya xiyimo xa le hansi kambe yi mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla ku tlula ti-channel hinkwato leti mi ti tivaka ta ka Gaza. Namuntlha ni lava ku commenta hi timhaka ta Papa Rhulani ka Munghana Lonene FM, ti-award leti ti ri kona ta this year. So Papa Rhulani a nominate-iwe ka best newcomer na most popular song na best male artist. So ku ve na ku Papa Rhulani a nga win na yin'we ya award yo fambisa sweswi. So leya ya best newcomer yi ve yi teka hi va ri i Ben 10 Wiz. So loko ni swi languta kahle, I feel like I think ku ri Papa Rhulani a nga ri serious ngopfu ka timhaka ta award. Maybe a twi nga ku ya sweswo swo byela ku ya nga ta teka, a nga langutisi ku ri munhu u fane a tirha hi matimba leswaku ri a kota ku va a votheliwa hi vanhu vo tala. Ni twa nga ku a nga maketi ngopfu na manager ya kona a yi nga ri interested ngopfu loko swi ta hala ka marketing. So ti-award kahle to lava leswaku munhu a ti tirhela hi n'winyi, because swi endla ku munhu a hetelela a ya complain ku ve na lava va nga robana. Ku fana na sweswi va Papa Rhulani va nga busy ve le complain-eni va ri va rhobiwile ka ti-award. Ti-award ta ka Munghana Lonene ku na ku xavaxavana leswi hi nga swi tivi ku nga va ku ri ntiyiso na kumbe va nga va ri na vumbhoni na ka leswi va vulaka swona. But all in all I think ku ri decision leyi va nga ku yi tekeni Papa Rhulani ya ku va complain about Munghana Lonene, more special va tshe va swi yisa ka media, va pfumelela ku tekiwa ti-video, va tshe va hlambanya ku a va ha lavi ku tingoma ta vona ti chayisiwa. I think i decision yin'wana ya bad ngopfu, because radio yin'wana na yin'wanyana yi contribute ngopfu ka music hikuva ku hangalasa, because vo fana na Munghana Lonene yi yingiseliwa like hi vanhu vo tala. So loko ku va kha va tlanga music wa wena ka radio swi endla leswaku ri i kota ku i va na vayingiseli vo tala swinene na ku tiveka. So I think na yona Munghana Lonene yi nga yi contribute-ini ka ku va Papa Rhulani a hetelela a tivekile swinene hikuva yi n'wi tlangela music wa yena. So but sweswi decision yi nga ku yi tekeni ya ku a nga ha lavi ku music wa yena wu tlangiwa aka stage, I think i decision yin'wanyana ya bad ngopfu leyi a nga ku yi tekeni. Ene ka video leyi a kha vulavula hi swona swi tikomba ingaku u byeleteliwa. Tshama ni twa van'wana va Papa Rhulani u byeleteliwa, leswiya i ntiyiso swi twini ka video leyi. Laha ka ku ri na vanhu ka background va kha va ku vula leswi andla na nghoma ku Benny Mayengani a nga hembi what. So but ti-award vanhu wu fane i ti tirhela. So Papa Rhulani next year tirhani matimba, kumbe next time tirhani matimba mi maketa swilo swa n'wina, mi lava vanhu va mi vhotela. Xisesi xa loko ni nghena ka yinani ya xona ka Facebook ya xona, xisesi xi i Ben 10 Wiz, xi tirhe ngopfu hi matimba, a xi xava ti-airtime xi phaka vanhu because a wu pfumeleriwa ku vhota kan'we, SMS kan'we. So i fane yi endla which I think Papa Rhulani a va swi ndlangi swilo sweswo. So swi ngo tikomba ingaku Papa Rhulani vuyo i jelezeliwa kumbe like ku tirhisiwa swa vugungundzwana. But ya timhaka ta ti-award munhu u fane a tirha. Swa endleka u kuma ku ri a wu na ku fana na yona risimu lera ra Papa Rhulani lera ro sungula, I think a ri deserve, but a ni lava ku vulavula ti-vote. Yeah, I think a ri deserve because ri trend ngopfu ene na swilo ra ha twala kahle. But loko munhu loyi compete-aka na yena a fika a work hard, even if swilo swa yena swi nga ri ngopfu ku tlula swa wena, a nga hetelela a va winini hikuva a kha a tirhe hi matimba. So hi leswi a lava comment-a swona ka timhaka ta Papa Rhulani. Ya kona a ku ri kahle ngopfu swinene, ni va ni kha ni vona ti-video and a ku tele swinene. So congratulations ka Munghana Lonene ku va ve na event ya successful, and then va tshe va kota ku maketa vanhu leswaku va tele.
hi leswi hi lava ku mi tisela swona ti-interview ta ha to va kona list yi tele swinene ha ta mi tisela vanhu va lava mi mi commenta mi kha mi hi pfuna kwalaya na kwalayani leswaku channel leyi kota ku kula mi subscribe mi tlhela mi share na ti-video letiwani mi tlhela mi faka notification bell leswaku loko hi posta every time swi kota ku hatla swi ku swi fika ka swi mi notify leswaku mi kota ku vona hi khensini swinene na ti-subscribers leti hi nga ku ti voneni inkomu.